Adolfo medase na medase so dia mema ye mu ya nua ye son ya dehye ya bretuo nana ya oyoko what I say na me chiachia sa insebi twegu odi forma transe insebi twegu na onyame susu no nyame abasa kase no eda yesu nti enepa eye ni onyama de fa hodi eye nkoso o kira man asabasio ahuntamu nyankopon agrada aka no biam yasesa ni ye kotu ni sen katia baga ye friend se Mercy Asiedu Dr. Evangelist mama part no waka no biam o be ye nyama no se die waka no social media so bia fa na sansa fa de o de kire obi afa ne kuru nti waka no odofo agrada aka no biam we etwebu abefo ntita so se mama pia Apostle family ni nyina e wa abrochire no aye friend Mercy odi animu abrochire ene odi sikebra grada no de ntama pa na grada e che obra de nyama no na grada de bostu na wei no nyama hwehwema de entafere ne sakwa interference your friend be interference and then anti-Mercy so me patro nyama esese do artifim won't take this note. Wait, it's alleged say mami e wa bruchiri. Sa oya aposiki ni nyina no aposiki agrada pratum so top ada dia bonu baby so e dia bonu baby so yi. Agrada o no dia fanche wo ya aposiki chairman kra na onu bedile. Na why na apapa minim kwa ma me fa so bagana oni aposiki kunu betwempana aposiki se ye chi ni kotumu no ho na ma mi oni ni kunu eye rekodro kwantin Mr. rekodro kwantin twempana papa su de minim se bia o mienu wa duplicate o na ba kokko di Mercy nsem na wo twi na lebe interference ya na agrada se on pere china sika sene mami we Mercy wo mi kro be aposiki che mama abrochire enche Mercy pie ba ponti be ka kire be se woni mi kunu entwempra wo pe mi kunu wadi wo mi kunu mu ahwa na aposiki se don ho mo na sore wa kaita ma okom no aposiki on sakrai oso no na sore military church na hwa na me hu se no aposiki ya aposiki ya si ahwe aposiki ya aposiki betima koso demonstration with aposiki eno na aposiki ade beto Ghana nyina nim se no edifo ye kabie wo me odifo kosi atwe memra mekasa na me say kodro why maba aposiki go to jail mama Mercy to you dey back you dey enjoy me say kodro allege sana agrada account na medie masam ne simple asam ne kuma bi ne american say agrada no ye ba hwehwa de opepa ne sakwa se ma me ne jimi seri kodro ho a wa na wo se eye papa ye frɛ no ho anwan evangelist ho anwan apostle kojo kire bishop kojo kire se ne wafa wuku tumu ugu papa ye ni masepsa na wo ba me mfa nya twu tumi kase wutumi na wutu na kira wo pamre sia wonten ani sada wani wo mo hu ene mama Mercy misraw continue making interference consonant counterference when agrada say eja to ba bia onu sika bai o fie kro sika che dollars me say dollars o say where 20,000 where 1 billion senior odidi weekend po sasika I don't know agrada be to just sika bi eno ani kuni ni sa anti-Mercy ni sika kete na ode ba no awa no so ya bozeke fan ya bozeke leader no agrada speed wa speed wa high street zone ode abegwom nsama agrada ka no just wa obedi ni kunu ni task wori ne interference aba no ho agoro no alewa no ho agoro no
ono de ono be chia yam di santimes tumi ne kontwe pradia omra pontino mebodua na dua no so ompe ne ketoa opani tintin ti Agradaa smokan. Auntie Mercy is aware and she know what I'm talking about. She know what I was talking about. So what for mechi akwaji mi kunu number. Ewa bra me nya weni mi kunu din komo sending me kunu ska. And point of correction. Me kunu or maybe Auntie Mercy ska o. Me kunu e common no. My husband is not angry. E common no. Asam no. I don't know about my manu. Me na me hear investigation. Because obe charming tro. So Father's Day. Me nyiska fan koma mi kunu. Ene nyame otimi mu psychologically. Logically. Na me say, madam, e kwaya wo fa so. Ene mi kunu kasa no. Fa sa kwai no so because me kura me ne te no. Efiri makoma mu. What I say? It's me wo ya me boni nyame yi kira me bitimi so na ye. Me hu ne e koso. Me bitimi so na ye. No my investigation. Diana me so no. Me bano na ye the same thing. It's Abraham me God revealed it to me, you know. That time no so mo be catch me say. Me jiska fama mi kunu Father's Day. And me catch a full ela. Me twa tronti no. Me ka bibia no mabo obi din. And me catch a full ela say. Full ela fa wo 20 million kwama omo. Because me kunu kwase grant na 20 million odi. Sanya bema won ne tia. Or your secret ya. Cause asem way it will never happen. And even 20 million Auntie Mercy tam so di bre mi kunu no. Sister, eye kuoni dues. When are your president? Eye kuoni dues. A wo chia. Na se wo di beti so your president na e kuoni chia dues wa. E ka dues no. E ka nya ma sorry. E de be chia dues. E de aba. Omo chia dues no de ma wo sister. E na wo fa kuoni chi. E na wo koji 20 million. See family mi kunu na me se share. Na me Father's Day, ya 10 billions of cedis in your mi kunu. Now I got 20 million me for mammy kunu. Koko freno. Because who kwaya alpha so only papa ni din komo. And I'm a rejecting scandal. And the scandal me rejecting, yano. And no ne ko pushing sans and some way in abaye for me to know, say. Only me kunu din komo for my investigation. And I'm say now incident on this scandal soma wo. So first scandal come ukunu because yen na yen muso onu ukunu edin komo wasadi ukunu sika. Wasadi ukunu sika. Without telling me what the moment Auntie Mercy, or him, I am giving you 24 hours. I am giving you 24 hours for you to come out and explain yourself and speak the facts. For the cockroaches and the idiots and the bastards should know what I'm talking about. Wait, and I call Ray Auntie Mercy say, Auntie Mercy, me kuna catch na me say, what is he care puano? Etu no pa me chow or this year me afen walker psychological way am the Korean Auntie Mercy no. Tie ni ye. And son Auntie Mercy e bie na no catch na me say, oh sister, daddy akandia and you say na me say me trap on achibela me crawl. Me crawl. I get psychological. I'm the Korean Auntie Mercy. Before Auntie Mercy tell me the truth, and I have all the conversation. Abra will super me chow. I have all the conversation. You people don't push me. Don't push me because me I have said it several times. So if you come to my husband's side, maybe now me chowti, me chow check. Oh, Agradaa na yitino. Mama wa sakrani. Do ya papa no dia e tata Auntie Mercy you. Auntie Mercy mesraw. So what say kwanya kwa betafu ba kwa bagana no betafu so bagana to na tafu de ni Agradaa e boni aye. Their life man. Or for high attention TV. Attention TV dan pacho. Koswara. Dako wani. Na manya me no nya enye kese. That's my